Kakasi Student Union Nongpo Circle lengba ka Education Cell menta kasngi arpun rio tarik rempang kilalet ban yakendo eu Deputy Commissioner kari bhoi arpet upadhaya ban bu jing ujor halor ka jingdon kumba ka tu ka ni teli kidukan di kot hayau maulong nongpo kiba shim kabu da kaba data mekador kat kum balabu palat ya ka maximum retail price. Hakatai ka jinglet kendu eu Deputy Commissioner lalam khmat usamla Pai Shanlang Karshan Nor, Secretary KSU Nongpo Circle, lembat kidukot KSU Nongpo Circle. Katai ka jinglet kendu ka seng eu Deputy Commissioner karibhoi kadai hadin ka jingyo ujor na ki kemi ki kpa ke balet ban thiet kot na ka banta ki khon jangki halor ka jingdon kumba ka tu ka ni teli kidukan ki bashim kabu da ka badi khamrem ya ki kot da ka bashim ba yo nong hadu khatsan bat arphau tengka na ka wei ka kot. Kumban syat hu nakaliang ke Education Cell jang Kakasi Students Union Nongpo Circle hak arpu sau tarik rempang kilalet ban jurip hakikat tu kat ni teli kidukan di kot kibadon hayau maulong nongpo ban lap ya kajing shisha bat hak ni kajing let jang ka seng la shamba kidan shisha kidukan kibashim kabu da kabashim khamram palan ban ya ka MRP kabalabu hakakot. Tabri merasmi nakliang jungi ka Kakasi Student Union Nongpo Circle Nilawan mania kendu yau Deputy Commissioner jangka ripoi alor kajing yo komplain ibun malang kamtam naki kimi kipa lagi naki por school pamta amar dang mensim tayung kabhap gasing yo nongpo riya yumu mulong ba kila don kini ki nong dikon hakaba kila sim tam ya kador kaba kibu kalalong sampapalan rei adin bing yo komplain nakaliang jangka seng nilawan mensakir lagi jong hikmat nyeliyo hiban lek kimi ang tuga caka kaba kidi gikon bat kay kami yo penikran dusngi kalong ba nakliang kinong gikon kiong ba kajing simtam jung ki kador kadeh lor kajing rem jung ki bai daju ki bai ei kum ter te nakliang kasang kay ka bengis ngulungo kolong ba ka jing sim jung ki kon namar lada kador ko kot kan poi subu mentanyo pu ar ki kisim kantai po lada poi prapusan kisim sispa spo sispa kasan terumut ba hakui rodok ko kon kajing simtam ka dor kot kala poi saka kasan ka arpo ka spo ka ya Dakai sulungo ba ki jing adau juki ki ong padai jing simtam jong daju ki daju ki bakiet ki nom kenya ka dor ko kota wai kan re ki ken bi ka sibendel ka jidon ki sim ya kata dan re kan puspa tli ki kot ki berung ka tu po ka bendel dan nakaliang ka jing adau jing nong di kot nakaliang jungi sim so langit ya kata dam rasni lawan bersunan berbut ka jing jor ha udip di fungsioner jong riboy dan nakaliang jong disiru ula sim kiamardor bolo yang ne pa no marmar sa ki badipet begini mi bini cek seboro kini ki nong dikon ki bahap po ka area nongpo namar bang yadin mila de banwan jurip tuski ngilayo bani kendu ki nong dikon ang kini ki bedi dukan po nongpo nakalian jungkir ki kubur hoj dala kadadon kata ka jiksim tam rei sitengka arang kae ya ka MRP ka bagi buah pokon dan rei bikin simptom hadu katsan ka arpo dengka ya kikot dan nakaliang jung ini kinong dikot na puyor kyong ba kana tengin namla wan pediang namar bah kiru pipor paladem kidikot siu kim simptom hadu katsan arpo dengka rei jing simptom jung ki ka puta sikade kini ki longying ki bawan na longying sam ke beduk besuk namar mata kinwan mencit kot kiman mencit ang kawai kintiat hadu sipo teli katsan teli subu dang nam bintai we kena telada kan simptom dang kawai ka kot na kador bo sipo dengka lada kan poi tang sipo teli na arpo teli kemul kala tam ka spa telada kidon kun ar laingun sausan remut diki hajar kilak datang nak dor batam ya ke marpi te kena berfai kolong ka jing pen tak majong sekadai yang tak kini lunging beduk besuk kamtam kini kipor school kuba berkhot ki jube seki yo ki hat kin lej bakin thiet ya ki jing penon kam ya ki kun ti habide kot isla dan nakaliang keseng rungi kerpat sabor khot ki nong dikot laki long hane hayo nong po lane syakiwi ki yo ki jong karib hoi berkowai ba himdei bersimtam ya kedor belabu ya ke marpi la kalong palat deki po ki po tengka namar ya kedor ki ba pibu marpi hang tu namar ba ke ladon lang kajing kain lang nam ta kini kinong kit nong ba ka bai lek ke wan jong kiru te ba pinsim kupur haduk ane hi kat pungtam jong kiwai ba nakaliang jong kaseng hi ai kubleru yau Deputy Commissioner basim kiam berdor kene basan sapano sakibor beripi bat badlipet ya kini ki basim kebu ki bedi ki kot school hayo hahan